Maja Marinković, od kada je priznala prekid ljubavne veze sa Pecom, svakodnevno se oglašavaju navodni prijatelji, kao i ljudi koji su bili upućeni u odnos ovog ljubavnog para, što dodatno podiže tenziju i razna nagađanja. Marinkovićeva se oglasila i otkrila kako se trenutno osjeća, ali i kako se nosi sa pritiskom javnosti koji je iz dana u dan sve veći. Takođe, otkrila je da li se čula sa Aleksandrom i da li postoji mogućnost pomirenja sa Pecom, o kome se toliko pisalo. Dobro sam, navikla sam da se nosim sa pritiskom. Iako sam žena, veći sam muškarac od većine. Jesam se ogrešila Aleksandru, krivo mi je što se tako ispalo, ali zaljubili smo se jedno u drugo. Prebrzo se sve to izdešavalo, na kraju smo shvatili da imamo različite interesovanja, da nismo jedno za drugo i da je bolji zdrav raskid nego loša veza. Ne planiram da se čujem sa njom, želim joj sve najbolje, to je sve što imam da kažem vezano za nju.